Nenga za Beitzek. All right, Beitzek ko questa gagagi gi airi. Nenga na yun ratu. Okay, Nenga Beitzek. Okay. Inigi. Okay, na yun ratu. Okay, esta gagi gi Instagram hungan. Matsotso lokui gi YouTube. Was Nenga za Beitzek. Zan gagi gi Facebook. Kogasta gagi gi Facebook. Hungan, enigi, matsotso gi Facebook lokui. All right. Hafade todos hamzu gwana hudzang estigi un nuevo na episode fanatsu. Guahui host midzu talo si Michael Luhan Bavakwa. Za hungan esti I hafad zata gi esti podcast fanatsu. Well, zata historian samuru. Zata nangwentos put I kinalamtin samuru, put politikat, put decolonization. Zata todo esti cosas put Chamoru, todo esti asunto en Chamoru lo, uno mas takilu entre todo taguaiza y finu Chamoru. Hungan, por esta razón, esto unos cuantos años, in keke na hujung cada mes un finu Chamoru na episode fanatsu. So hungan, again ta ke ekungok nai angin ta atan gi orizata gi familiata gi izota social media gi todo nai esta kaleng malilingu esta kaleng masuaswabi nai ifinota hungan sa hungan befaisen hamsu gifinu ingles befaisen hamsu how many tomorrow speakers are left in your family hungan estaba todo I manam kohu gi familia mam fifino Chamoru. Lo pago hu aatan, guaha megay manam ko ti mam fifino Chamoru. Guaha Chamoru 60 años, 70 años. Ti mam fifino pa ti man capaz gi lenguajita. Pas lo untungo hadzi gof malago tumungo I lenguahin Chamoru, I man hoben. Pues deberita na seguro na guaha gifino inglés media gi lenguajita. Deberita na seguro na guaha social media gifino Chamoru. Na guaha dandan gifino Chamoru. Na guaha podcasts gifino Chamoru. Sa hungan por esti na razón na insetsegui esti gifinatsu na kada mes guaha fino Chamoru na episode para finatsu. Za Hugo fagredesi esti na tauta ni makombida nai para fatatsu nai gifion hu esti Zoom ti mesmo gifion hu lo gifion hu virtual nai hungan za para ocupa nai esti na lugar nai como ibisitan finut Chamoru para esti na episode hungan sa fihu I tautau nai ni hu kombida para esti am kotnya kinuguahu am manamku nai lo importante lo que nai na ta fata nai na ta celebra esti tautau ni ma keketungu I lenguajita, ma estudia, ma eedzaki lenguajita, zen esta capaz, esta nahung itiningoniha, zepas pagu ma ajujuda otro tautau, gi hinano niha lokui. And so gof maguvzu nai na hu kombida zen ha accepta I kene medahu, si Clarissa Mendiola I kumaileku lokui si Clarissa, si Mames I ina anya fino Chamoru, si jus masi pari finatomo para este episode fanatsu. Mames hafade hafatatat manu hao? Buenas, buenas. Actually, konya do kinohago, pues. Mga malasa, por favor. Oh, hungan, dispensa tu hunai respeto, hungan. Hungan Just za, your duty. hungan, tiutungo haji gof teknu nai haji gai tiningo teknikat lo por favor cosinho na guaha emojin fangingi gihalam I Zoom gihalam WhatsApp emoji Okay. fangingi Okay. hungan
Lo, hunggan gof magov tu nagay gihog we need por favor, para nita tutun tagwini, cosino introducen myself. So, guaho esta atmam na champu mat tungo hit lo, cosino introducen myself, hadzi familiamo. Then importante na question loque para fanatsu, ko dumonkulo haugi i Islas Marianas, ko dumonkulo haugi San Lagos sa manyaska it Chamoru gi todwi lugat siha, syempre guahat Chamoru sumaska gi halam i space station hekwa tungo. Wente mamatitinas tetidzas, giza ipilan hekwati utungo. Lo, por favor, introducen maisa how Mames. Okay, basta. Pues, inaon si Clarissa Mendiola, then mafananzo Mames Lokwi, Tau Talafofo Sinanao, Familian Monopwi, then si Agnes Santos Combado, Santa Lucia Sinanao Hubiha, Gibondan Sinanao, then Tau Baragada Sitatao, Familian Vincentico Gui, then Siempre Guahamaslo Tiutungo, then si Clotilde Leongro Mendiola Sinanao Biha, Gibondan Sitatao, then si Julian Mendiola si Tatahu Bihu. Then Guahu, Mafanyagod zo Zan Mapokside zo, Giza eBay area, San Lago, San Jose, California. Pues, Team Mafanyagod zo Giza Islas Marianas. Then Pago Sumasagod zo Zani familia ako, Queen Giza San Francisco, Guahu Zani Asagua, then Idos Patgun Mami si Felix and si Enzo. Again, then Tion Faisenzo, Steve lo besangani hana fafananguizo, gi eskwelen takilo, mamanananguizo English literature, then guana biahi, titikizo lokwi, then gahu lokwi ununa organizer, gi I programen sinipak. Biba. Hunggan sidus masi. Hunggan za esti primet na question hu para hogo. Sa, gi inatan hu, gi experience ako, mega na man hoben, mega na Chamorro kontoro gi San Lago, man malago, matungo na I lengguahen Chamorro pongo. Lo, kohagas ha na malago hao, umedza ki lengguahim, pat mas halatsa I menalago mo, hafa mo na malago hao, esti sa kodumangkulo hao gi Fino Chamorro, pat mas halatsa na un edzak. Ongan gihalatsa hu edzak hu keke edzak I finota pues like hu tutuhun umedzak I finota gi 2019 that esta gai idatu esta bihadzo guhinia tiempo 29 años tu gi 2019 then lo finet na hu ke edzak nu I kuturata anay mapusina na hupiha. So, anong tungod zo esto tungo I istoryaho na gi 2007 gof malongo sina na hupiha. Then, esta gai dat zo 27 años to then hugof hasuna tagi gui gi espetot za imbesita gui god then sina na then matatatsang ham like gifion I Katrina sinanaobiha. Then siya commentus siya gifinota. Then who repara na tisino who comprende siya. Then giadzu na momento kanan mababa. It's really hard for me sometimes with the reduplication. My mouth trips. Just that's it. Ukeke song na mababa I atadoko. Then elako na, okay, esta malofen I linet lania sinanaobiha, then tiutungo I finotnia, the tihugoftungo I ikutudania. Then, magahit chistidu na ena sa hutungo na tapman po matay sinanaobiha, sa elako, like, hafa hutungo no I linet lania, like, hafa hutungo no I dumong kolonia.
no i Menagofia. Pues hanggang mapusin na biha sa gi pareho na sakyan humanazu para grad school, like for an MFA in writing. Then hafaisinzo i kafanagweko, like hafa malago hatumugi, hafa importante para hago, hafa debidi un songen, like mano i bosmo, that elako ekwa. Tiutungo, hafa malago, pues duruman hahasuzo i finasenya, then senior huli i tatlu dan tatlu sinanahu biha gi espetat senior hu hongok i Bosnia senior huli i Matonia. Oh my gosh, like Memphis tough para be tonges. Sige, sotaha ambi. Esti kumekeleknya na esta gaigi gi halami corazon mo e lengua hita ambi. Hunga. Aide. So hungen like elakuna energy i malagohu malago tumugi put i familiako put i kuturahu kosaki senior un tungo tatlo i manianahu. Pues hungen, I mean, edigi muna malagozo umentak i kuturata finalmente and después i finota sa pareo na dos na right like sumisiha na dos kusino husongan na Ono sumisiha. hunga. Okay. Sumisiha dinanti. Okay. Pues like tisinyo and separate. Like okay, something like you cannot separate culture and language. And the more I learned about our culture, the more it was obvious that I had to learn our language too in order to understand our culture. Then, koseki sinya be comprendi maisa zo lokwe. Pues hungen edzaha. Si Zeus masi no hu sen comprendia no sa hungan gi todo i experienciata como Chamoru. Guaha experienciata na hungi fino inglés. Lo guaha pakte guaha experiencia sia lo que debido tungo i fino Chamoru para un comprendi. Angin malago how investiga adzu, angin malago how sumoda adzu, zanu makihum adzu, so para i tauta gi za Marianas, gi San Lago, angin un keke soda i haletmo, tisinho un songen nai na diduk i kin emprendemo angin ti un comprendi i fino Chamoru. Sinyo un songen nai na un guaidza i koturamo, sinyo un songen na banidosu na Chamoru how, Lo, todo i outro pati ti mamparerehu zan i paten i finota. Hungan. So, hungan, govzahu eno hafuan sasangan nai pari i experience mo nai zan ina namo biha. Sinyo un guaidza gwe, atungwamsu, lo guaha pati zat gai haugi san hidzung. Ti un gof comprendi sa ti nahung i tiningot mo pari finot Chamoru trabiha. Lo paugu un comprendi mas, zapues manacababales mas, gihina stomo loque. No, sen bonito. Sen bonito. Zat, angin gua question midzu, por favor, pega gi comments, esta guaha mega na tauto ma ega esti, wow. Totally familiar ako. Hungan, Tago siya. si Robert Underwood. Ega esti lokwe. Hungan. Ilagnya bonito. Bonito dan bonita. Hayde. Hungan, sa uno mas na question sa ilag mo na titigi hao. Titigi hao poema dan betsu. Sa pas sinyo ang songan mas, pudesti. Sa Okay. hungan pagu, ungo fatetendi esti asunto per cultura, zan izomo identity, lo, pogwaha ochunai hafa sinyon sanganian po di asunto siya para itiniget mo, ipoema mo siya. Okay. You know, mamala ze diri sa maput so pa be song in na titig
na titigi zo pa gugu sa gimagahet hu po lunonza ilina lahu titigi sa WD edzaki finota finetna. Like that work is just very urgent for me right now. Pues dan lokwi tinahong I tempo kupa beto gui todo idos. Sa tinahong lokwi I lugar gi titinosu para beto gui todo do. Pues un día siempre bebida de tati para I poema husiha lo hungen goftahu mangi poema poema siha dan mangi zo no I experience shako like as a Chamorro person born and raised off islands and then look we put I linet lahu or I linet la inana lokwi sa zahu humasu no idos pagon hu gi poema husiha then I mean hukike soda izoku identity lokwi like kada mangi zo poema siha ezu hafa hutsotokwi sa kof sangi I experience ko then I experience niha I tato ni manyasaga gi islas lo I mean, we're the same. Look, pareho hit lokwi like gi hagata then gi irin shata lo sangi experience ko sa taigui zugi tanohu. Pues again. Si Jus Masi. Hunggan Maulig naina un mensiona enau naina sa esti un importante na lección para otro tauta. Engen malago ha engen preciso para hago naina un edzak esti I finota, pues buenti debidi una takfetna enau gi careramu. Pues buenti tisini una tendi esticia. Buenti debidi una seguro na nahong I lugatmu, I oramu, para esti I studiumu. Tisinya hungan sa megay maestro how lokui esto en tungo nai na toru I tautogi hilutano I lagnia na sinya sinyo zu mu multitask este ki habira hit tatina I babwe lo timagahe zu zan esti puri lenguajimu debidio en senatendi kololodia engen esti I lenguaje un que edzak I mismo lenguajimu I fenómeno nativo pues gi careramu un guaduk mamay sa haulokwe. Pues tisinyo un sogwi gi duolingo ha na finananagwe ha nuadzu na paluma. Oh, maulek, goft Chamoru zu pago sidus masi paluma. Ahi, mas, debido un attendi mas I careramu, mas makat sa toru I otru na asuntosia I historia. So pues zaho na menciona na un potlu esti otro cosas gi banda, un banda za pues un fofocus una takfefana esti I en zakmo fino Chamoru. Okay, señor. Okay, befaisen how sa senior who comprende how senior who like comprende with context like hafa kumake like mo um and I un song in tak fetna like to put forward or like to put in front. Hungan, sinyon usa Okay. ano para prioritize. Oh, okay. Zaho na. Tanay mo na. Hungan, and now Kosinyon sangani ham put fabot put esti itsalanmu put ume edzak ko Libianu ko Maput ko Barangka itsalan ko Tunas itsalan ko Matahlik itsalan hafa Kosinyon sangani ham didi dinay put experience hamu esti itsalan put ume edzak. I mean, maput siempre I salon ho. Then, pagu hu fananagui I estudianti si hagi programen sinipok da kado hu fanagui siya hugov hahasu no I tinito honhu. Then hugov hahasu na, maput kada diha sa mana exacto vocabulario. Then
exacto toru pronouns. Then exacto puri grammar. Then gi pareo na tempo hugo shashinti I piniti lokwi sa guaha mega na tiotungo. Then estapago guaha mega na tiotungo. Then kalan matsalala poni titino su tori tempo. Then gof malago do humara sa mapot estina talen lo tipo moradzo, at soka na puti I corazon husa mapos I sina na ovi hazet ti sina hufaisin gui para ufa na gui zo. Kwa ha mega na malago zo fa maisin gui lo ti sina zo. Then, puti I corazon hu lo gui sa mamala zo para be kun tusi I dosai na hu. Then, trisidzo na todza pinota gi orizahu. Then, trisidzo na sesulatsidzo. So, goha mega na un gogoti. Zengin gagi haugi esi na tsolan. Lo, debiri un to gui anyway. Sa importanti I lingua hita. Then, sesu in sasangan na zangin tihita pues hati. Pues, hugo hahasin na lokwi na, and I pago into duhun frefresi I zomo class ki Zoom, like durante ni pandemic. Gagido gi class Zoom cada semana. Cada semana dan gagido gi pozitus, ki class pozitus. Then después de class pozitus sumagodzo, da ekungukto ha. No, like your more intermediate students, I tandan zan punedera. So ekungukto ha. Zan go hoskwanzo nusiha. Sa bonito I fino niha, zan mangi I turidan niha, zan elako like go hoskwanzo nusiha lo malak. Sini huli I palko na malak na hoskwanzo sa ma inspired zo pada be sagi. Then ma fanui zo hafa ini na sinyahu. Okay, songan like they showed what was possible for me. So hungan, I mean, mapud I hinanahu lo mapud mega gi linat la, no? Hungan, gof zawa no na punto sa guaha megay mapot gilena lata lo tasungun ha tatsogwi. Pues tsogwizi I Chamoru, tsogwizi I Fino Chamoru lokwe ambi. Gof mapot kadanay na be holum gi apasi menos pelas o mans and man mahatsa toru I trustis tatlu. Oh my goodness, oh konahungi salapeko. Gwani ba mapoti malago zo humano pa di tsetsohu lo be sungun ha sa hungan angin magahenay bali I finota za toru I Chamoru electa na importante esti I finota importante culturata pues sokui esti adumididi edzak I finotmo za angin esto untungo pues fanagui iman hoben di familiamo ko enquantuto se debri be faisen how nuesti ko sinapopoti how no I familiamo pat ko guaha makasi how pat ma desprecia how hafa ti debri munga manaizu details ti debri doing like ti debri doing ke hadzisia low ko De sempre mene exact familia kupes. No, hungan gof hafa tenada ho sanganesti. Yes, they very much support me. Hungan Hungan. magov supporti pat gov Ma, sinapoti okay, magof supportizo um then esto pago ma anya zo pa be kuntu sisi ha gi fino ta sai ti pausen zo like do mankuluzo gi halami fino English. So it's like almost a little bit out of context sometimes. Then
I get in my own way. But hunggan go mas supportidzo cada dia. And, si tatao, natibo na fifino Chamoru si tatao. Like, and I'm pomoksay gwi kita gohan kanat podda fino Ingles gigimaniha. Pues este pago mangi I fino niya si tatao. And sinanalok gwi sinigwi fumino Chamoru, then malat na conversational gwi, then go fluent I kinimprender niya. Lo gonna biyahe mapok gwi para ukwentus, lo bonito tu I tunadanya, then duru hatsagi sinanaw. Pues go fanidoso do nugita lokwe. Then I think Inesoku nante bueno para mega I Chamoru na tatao gi Izoku generation or Izota generation sa atsa onko hit na dos. Like Buenti senior fumino Chamoru siha I manyanan mami lo Buenti lo kui mamamala siya para uma fanog or para uf fanogliham. Then sa tisinya mangi siya but tisinya manaitay siya lo pagwahu malakin outside. Never mind the spelling. Like put Chamoru jijo sa mangi I fino niha and mangi I tunadan niha and energy hafa who necesita then gwaham mega gay nasini and fanagliham. No, Biba. Hunggan. Debrita quentusi I familiata siya za. Just adzuda siya kumomprendi na hunggan timanes pipiadzu doktoran dunka, doktoran ogan, timanes pipiadzu otru Robert Underwood, manes pipiadzu gatsungi lengwahi, untauta ni fifino za pasinya hanaizu dididi, naizu itiningok mo, masaya hafa. Hunggan zan maulaka ngan esti kaling to fino Chamoru ginen I talan ginen I sengsong ginen I sisonzan masaya manu nai lo ngan guatiningok mo pesa juda ju naizu masaya hafa sinyon masaya hafa gini na sinyom. Okay, pues nihita birhet guatu para un otro na asunto za I programon sinipuk za san banidoso jo no hogu no hamzu I tautau ni manyauna gi esti za engigiha esti I programon sinipuk motna za antes dita diskuti esti banti be na ano ki trailer no uno na trailer para esti okay. Za pues sino un sangani ham didi na put hafa esti I programon sinipuk za pues put I experience mo gi esti. All right, estige. There's more to this life than just what we heard from the, like the American that you have to speak English the whole time. You realize that you do have a history and a culture and roots of this language. Our language is so important to understand the ways that Chamorros view the world and the ways that we relate to each other. I think that's the portal into our culture. Being here in this program, you really got the fact that culture is as important. There's that balance, that harmony, and the language is culture, the culture is language. There's so many experiences that the English language just cannot encapsulate. So you need to go back to your roots in order to understand that. You need to go back to their language. Even though we've gone through so much throughout history being suppressed on not speaking our language, we still have time to pass it on to the next generation. The number one thing we don't really ask a lot in language classes to trigger something, why you want to learn and why you're going to continue. I feel that's very important. Learning a language is really the essence of a culture because it's so connected with everything that you do in the way of life that the people who speak it are living. I feel like not only am I coming home, but I am doing it in an authentic way that I'm asking permission to the ancestors to bring me back, and they're accepting me. Just like the people need their language, the language needs its people. And I think being called to that education and learning, it keeps inspiring me. Having the opportunity to imagine what previous ancestors and people that lived on our land was like. And I think it was just a really nice reminder to have humility and a lot of reverence for those who have come before us. No, it's not easy to learn Chamorro, but it's so important. I'm learning to learn more about myself, to learn more about my family and our history.
Although we don't live on island, but we represent the island anywhere around the world, for somebody to just hear our language, it makes people know that we exist. I want people to hear me speak Chamorro. I can happily say, this is my language, this is Chamorro. I want to be an expert. I want to be like, I want to be fluent. I feel like there's an incompleteness if we speak as being and claim as we're this group of indigenous Chamorros, yet we lack the one major element of the culture, which is in language. I feel like without our language, we lose a big part of who we are as a people. It can be in the parts of the diaspora where Chamorros can come together, have these spaces, talk to each other, unpack and heal, and discover who they are as Chamorro people. That all comes with learning our language. All of us are looking to figure out who we are in our identity. If language is communication, and if language is connecting, if language is an expression of a people's values, then we cannot lose our language. We need each other to carry it forward. This is the first time ever coming back to Guahan and it feeling familiar. It's the first time in my life where I really felt like I was coming home. Ishenenticia. Oh, está matsutsura y corazón ho. Okay. Oh, wow. Teni gatsongta. Okay. Hungan pas sangani ham put for bot puri programan sinipuk, hafe programan sinipuk. Da be para hamzun yu mega be pega I link para enona trailer gi I comments. Okay, put for bot. Let's just masi. Okay, programa sinipuk SCE imas zahuna na set like imas zahuna setso. Then okay, and I esta tutuhani pandemic then kailan mahukut sam todo gi hilotano. Una frasi election mo tomorrow gi Zoom pues siempre estaba tu cada semana then finalgi 2021 mamaisenhau as June Pangilinan si Dugao and senior una duragui then like an in-person immersion. Sa haggis na man-edzakem gi Zoom, like in the little boxes, then listagui para in person. Pues estaba gui gita guahan si Dugao si June Pangilinan. Then hakeke soda oportunidad para practica y finota dan maput. Like tisinya hasoda. Pues hinasonya na para ututuhun an in-person immersion. Then, you know, esta like actingohu si Dugao si June sa edzakam na dos. Pues anay hasangani do no I planeanya, no I ideanya, kof seguro do na malago do besaw na. Pues sumano do gi permit cohort dan estapago hu adudura I programan sinipuk kada sakin. Dan supuk kumekilak near to immerse or submerge, pues iniisa I palabra sinipuk para immersion. Dan guaha, you know, sinipuk na programa si giza guahan para I famagoon. Dan esti na programa para I mangay edat siha. Dan bonito esti sa, you know, guaha mega na guanaha siha guaha eskwela siha para I famagoon giza guahan. Then, you know, I manamko siya, like mega man pipino samora siha esta. Pues kwahalokwi imangay edat, like adults my age, your age, who didn't, you know, because of efforts to remove our native language from our people, like tatnay mafanagwiham imanam kota. Pues programan sinipok para imangay edat, then manhanaham para guahan kada saken para 2 na semana, then mafanagwiham I man natibo na manfifino Chamoru, then mafanagwiham lokwi mega na cultural practitioners. Pues hungen. Adeha. Sejus Masi zan zahunay na be na ano kesti para on rotu so
Sinya entatidzi I programon sinipuk gi social media, estigi I pahina para Instagram, lo gaigi programon sinipuk gi Facebook, gi YouTube. And so hungen guaha website lokwi, guaha mas information put programon sinipuk gi hungen. Kololonya ngen gaigiao gi Instagram adzunai mas information lo Enggan malago how sumain up, enggan malago how muna sauna maisa how GST. Hunggan, check I website, takwaha information guihi put taimanu sinipuk.org. Lo, I programon sinipuk, kuha mega na bonito gaf pago na bidan niniha, lo, mem volunteer todo. Mem volunteer todo, mem vinalantod nu I manyaina. Voluntold by the ancestors estinatautosia ungan. Lo, por ejemplo, za manhahano I programon sinipuk para diferentes na feria festival na gi San Lago, taiguihi Itzetlu Festival, I Marianas Festival, zan hungan estigi hit no gi esti nasakan hungan, gi za Oceanside. Hungan zagi estina feria mananay debate na resources, educational materials, man ofrefresi leksyon Fino Chamoru lokwi. Hungan za pues ma epoki tautau, nihita fam Fino Chamoru, nihita fan edzak. Hungan, put for bot. And so, hafi experience sa huli haugi KOAM. Hungan, pari I mas halatsa na feria gids NorCal, no? Hungan, and so pues, hafa experienzamos sa, antes na megay na Chamorro gi San Lago, tima sa popoti estina kinalamten puri ninalala I lenguahita. Ilag niya, hafa, ti bali esti Fino Chamorro, ti bali esti Chamorro, ahi, lo Paul hafa. Hafa experience mo dyan esti. Ko man interesado I tautaw no esti I lengguahin sa mga programan sinipuk. Pat ko bahat tautaw na nakalang makakasi pat matengwengyam so hafa esti. Hafa experience. Okay. So, kada manasanaham gi edzina klassen festivals like CCF Giza Oceanside Pet Marianas Festival Pet gi halatsa so sumana zo zansi daga gi the Northern California Chamorro Club gwaha I fiesta I gi put half a day in the park. San gwaha mega na tata siha na mamalago siha umedza I finota lo kellen mama otnia siha lokwi. So mama otnia za mama mala siha lokwi. So I mean go right here in Vacaville, California. Go punito, I programan sinipuk because sa go softlu I lugar, para un edzaki finota. Like siempre mamalago ham sumapotihao, then mamalago ham gumotihao, gi kanay mommy, if I can say that. Sa, hami toru, and tingo na makpo estinatsalan. So, go sahu todo I denanya siha, I denanya Chamoru siha sa bonito and menet non het and mendanya hit than senior uli I gwenaiza than I menaholeng lokwe. Wait, chat mom how? Chat mom I patemo, chat mom I patemo. Nigi. Guapo si Leonardo DiCaprio. Hutong Westi. Nigi isi malidagaw. Again. Si June Pangalinen? Even mommy found it. Oh, wait. Kung malago na pon golf mamalaw, pues be na open na isinangat nom.
I mean, mampus mamalazo. Malaka. Okay, pues nihita ekungok dididi hunggan. Okay, naizun ratu. Lo, esta megana tauta ma eega za masapopoti hao si Desiree Paris. Igwinay zako ha eega zalik niya biba mali. Guaha familiamo Leonamus, 1, 2, 3, Tutunga Hadzia. Now, Clarissa is single-handedly bringing back to our culture, to our family. Love you, sis. Hi. Any day. And so, all right, Estigi, okay. Maget Bavakwa during the pandemic and his online classes, and she visited Guam shortly after 2021 and really desired for an in-person experience because so many of us were learning how to speak the language in those little Zoom boxes, and an in-person experience was going to be totally different and much more meaningful. And so it was really like her brainchild, and the program has been going every year since. It was a time to truly celebrate the Hafaday spirit. Biba. Kon hungok idandan. Tiu hungok Masese. Imas Chamoru na kanta. Masese. Hunggan para guahu Gofzahu esti na esti fariasia esti grupun, samurun san lago masapopoti i lenguaje samoru lo ta necesita más sa tisinyo na compara na i finota zan franela i finota zan keychains i finota zan hafa otro na mabebendi giestisia AI generated art. Pinatanas AI na balabola. Pues hunggan gof maguf du na estisia siguro po siya man mamatitinas lugar para i lenguahin samoro lo anggan man memetun hit pues debut yun so we mas sa ti mismo vendor maski vendor ha anggan malago ha fumanagwi tawtaw i lenguahe debut una i mas champo mas sinapoti kinu un la masa zan trata kalang vendor ha lo tali zahu hafa lene ehu gi otru nai na grupo siha na gi Washington, Oregon, and esti NorCal lokwi maulika hunggan. Oh, okay. Lo guaha ferna lahu samoro lokui. Atenzo. Marianas. Oh, di. Husangani si sumai, ileko sumai, debrita usa i font para Stranger Things. Lo paragao ileko Chamoru Things. Lo ilegna si sumai taza tauta winigi za guahan zani has Stranger Things. Ileko what? Hoben situ? Okay, ti pareciha para Hami. Para Okay. Zahunay na be, okay, benahujong esti sa sesugi esti na feria esti na donkulunay na dinanya siha un sotsokui esti na aktibidad, esti na maguf na aktibidad na fanadsan I dandan. And given in English, complete the lyric, complete the song, hunggan. Pues komalago how umerekladzi esti setup esti za pasinata ega un episode un installment para esti sa gofmangi. Okay, esta. Okay. Or sangani ham para esti didi. This that's it. Okay, I'm getting gof tahu na fanazan ni dandan sa huli finish the lyric challenges gi social media lo gibandan na eskwela ha sa enagi hafa mana izo izoku algorithm. Pues pura ha gi fino Ingles sa elako na siempre na magofesti gi fino samoro pues and pogo manasana hit programan sinipot gi
CCF, Chamorro Cultural Festival, Giza Oceanside, Elakuna Oke Betagesti. Pues y primet biahi who facencia i tauta ni manyasanangi CCF kusinyo on nakfanadan I dandan bonita na haani ginenas Casey di Leon Guerrero. So then desde que edzo goha maybe tres at quattro mas na video si ha then nat magov todo. Golf nat magov. Golf kosatson. Okay, nita egesti. Hagu green eyes are cool tutungo ikonta Hagu ditihuna nanga Hagu bunaliu manana Hagu man I only know the tune sing it Hagu But you got it. Hagu silushu. Hagu. Hagu. Yina nila yina. No, alternate kanta. Yeah. Hagu. Malago sa hagu ijoku. Yeah. Hagu. Nitihuna nanga Hagu Imanuel manana Hagu Fumanase Hagu Nitihuna nanga Hagu Fumanuyo manana Hagu Nitihuna nanga Hagu Hagu Naita Hagu Green Night Hagu Fumanuyo manana Hagu Nitihuna nanga Hagu Nitihuna nanga Hagu Umanuyu manana Hagu Munagai sa bulina lahu Sen mangyan. Mangyetnya kinu tsesa now. Mangyetnya kinu meskla now. Okay. Hungen. Oh yeah. Zawana. Okay, wait here. Sangani zu mas pedesti befanispia otruna episode. Otro episode. Okay. Yeah. Ang gagi hangi gidananyan sa moro gisanago po fabot then only idzo po fabot. Taunang gi esti na huego sa golf nat magof. Lo gana biyahi actually mega na biyahi ko halokwi tata na mamamala siya para mafanhugando sa ti mamalago siya para ulatsi. Then huko comprende now sa po gugu ko lokwi ma nya na duro hu na anok I lenatsi hu gesti na episode but gimagahit na magoflokwi and di matungo ikanta sa it's just fun then and tiyong tungo I palabra siya siempre yung tungo I tunada then go punito na ensagi. Hungen. Okay, uno más. Si Clarissa Mendiola, Zango Magosu, Samangagiham, Gwini Tatlu, Giza Oceanside, Pari Chamorro Cultural Fest, Ko Malago How Humagando, Nafanazan I Dandan. Okay, Senora. Hagu Nani, Hagu na Palawan, Ugwi Haani Jan Poengi, Hagu Nani,
Hagunaninu. Hagunani. Haguna Palawan. Ugui Guifi. Ani Zampwingi. Hagunani. Haguna Palawan. Ugui Guifi. Ani Zampwingi. Hagunani. Ginai Jaku. Giagupan and you talk to how. Hagunani. Haguna Palawan. Ugui Guifi. Ani Zampwingi. Hagunani. Haguna Palawan. Ugui Guifi. Hagunani. Haguna Palawan. Hagunani. Haguna Palawan. Ugui Guifi. How on is a Pwengi. Sazokuha. No Biane. Woo! Iya deh, kok jauh anak hunggan gofandok naigi STI bedademo nai hunggan ta necessita i lablu siha i election siha i mas format nai na bandap angin zata nai na tanala mo nai lengua hita lo tagof necessita lo kui i bandan menagof i bandan na magof angin tazat giazuna banda pues hadzi po gosa i finot tomorrow. Pati que este mundun fino inglés, este mundun AI, este mundun social media, hadzi po edzak un lenguaje tinat maguf. Hunggan pues, gov bonito zan bali este sa cinema na hudzungi social media, accessible i tautau, atsoka ti ma comprendi todo i fino tsumoro, sinya ma shenti megai gi media taiguini. Hunggan. And Guaha mas tautau manyaw sanau gi esti seha. Puenti sina namo lokwe o me ega. I do who atani i reloso. I'm like, steps off by. So, step puti titinoso. Mauleki bidadamo. Okay, wait, naga. Betsek ko guaha question siya sa pinat mensahin sinaputi esti seha. Lo guaha biba Clarissa na mensahe. Hunggan mas emoji. Oh man, hunggan magof ni emoji siya. Ilek niya si June Pangilinan, si Mali Dagaw. Nahago ifinet na natautaw, sumayin up para ifinet na na programan sinpo. Hunggan. Hunggan, gof magoday zo. No, hunggan za hunay na benai how gi esti sa esta kana makpunay i champot tagwini. Za hunay na benai how esti na oportunidad sa megay na tautaw. Masasangan na man malago na matungo ifinut sumoro. Man malago na maedzak ifinut sumoro. Lo, timegay matutuhon gi ikarera ni hatrabiha. Timegay umapagagad siya na dongkulo na kiluos pri lengwahin sa moro trabiha. Lo hogo unsogwi. Hunggan sa kada diha, manaedza kao mas, kada diha hunggan. Guaha adelanto mo, un comprendi mas, put hadzi hao, un comprendi mas, put ifinut sumoro. Ko guaha abisumo, ko guaha pinagat mo nai, para i otro tautam. Ni buenti ti matutuhon trabiha. Gi ikarera niha, itala niha, puro me edzak. Ko guaha abisumo hafa sinyo ensangani siya, ko guaha finadzimu, ni sinyo no fresi. Okay. Okay. Pues esti i pinagot ho just tutuhon then tutuhon tatlo agupa then
tutuhan talu agupanya dan kada dia tutuhan dan and sino hutuleka I naon hutsumoro siempre be anzac tutuhan. Well, esta mafananzo mames, pues, then sa zahu es una palabra tutuhan to begin, then excepta na siempre po para umaput I hinanaw mo lo tutuhan anyway. Then malat sengin maput I salon mo sa anti maput wenti di umeedzakaw, then tutuhan sa pagpabot sa necesita how. Necesita todo I tautauta para tafan na lotla I finota. Then zangin sino soda I tautau mo I comunidad mo, pues siempre po la malek I hinanaw mo. Pues ungan. Aduha. Iya deh. Bonito anau. Zao anau tutuhun, pogo tutuhun, agupa hunggan. Sakmu umangong ko agupa ti agupa mo. Hunggan. Maulek nyun tutuhun pogo. Hunggan. Nungkuf zao anau. Ay deh. Dia bidi be sangani how sejus masi, saina masi lokwe. Sa, hutungun ay na gufnit besa how pad esti? Lo, ileknya si todo champuhu hahasu hafe ileknya si Robert Underwood na debidiun mataknya. Gi esti ichampota pogo, i champu I mundo ti hasapopoti I Fino Chamoru, ti hagof sapopoti I tauta malago tumungo I Fino Chamoru, pues na mataknya hao. Unga. Na fit mina I hininget mo, I menalagot mo, pues sungun ha. Konsigi motna. Pues hunga, un gof na ano kestinay, gi hemplomo, gi bedomo sa atan pogo. Hungan, debido gi fino Ingles, put yourself out there. Ofrecen maisa ha para I mundo, estigi I fino Samoru, estigi fino hud Samoru, ko maulika, buen igual la natsi lo maulika, pues esti guahu. Esti hadzidzo, zabahu konsigi gi esti I finohu. Ungan. Complemento. Aide. Pues, sejus masi mali, pudi finatok mo para esti? Alguma si Diyos maasinui kinambidamo. Za sejus masi para hamzo todos, ni umega za nume ekong ang esti episode fanatsu, esti gi I finakpo esti na episode. Adios, esta ki manadli